Aba eba Attention TV so filler o filler eso enye Attention TV ewo YouTube Facebook obe follow ye wo hono na chese bia de betum bia no wanya YouTube enso no obe subscribe e de amame na yeso wasanso ahye o subscribe wi a no we notification bar na na video bia de betum no e be bo ntre ha say Attention TV for the video atumo ko na kohwe na ekoso filler o filler de ensem ekoso enu ntine se kasa filler o filler na wache me so say ensem ekoso yenso be kansem ye kansem e wa Attention TV so Attention TV de we inspire mo medi ene akosia sparkles nsema mede be so mo ene no emu odu emu ohwam eye de papa epaye ma mentwa me ho emfa embrace na me fa nsem no embe so Ebusia for me that say paye se wonya bread twa ma metwa me ho e baaye me de nsem no ebe som mo e wo fila o fila ye kan nsem so de a na de ya nipa ye te ho na ye mbe ho e ma asem aya na ye ho keka ye ana se nipa binum enka ye ho asem na ye ho keka ye Ghana memo ha say no ye wo nwumtufo a ya na wo de ofa nwumtuo mu e de gigi Ghana fo ani ye ka no odomu aregumu ene na style bia bi wo de gigi ye ni e wo Ghana memo ha say na we artists for be from upcoming artists I can say upcoming artists artists that na say wo baswa omo shede ni nyum omo sheda nyumo endorse omo so ayen sheda nten omo nka and I from upcoming artists na nyum to form yenu bi e Ghana memu ha say ya mra ye twemu ekọ na akoye cement me ho ase e wo muntema ba kokora kotna TV so anase baby koka se anase ye bisa ne ho asem e wo no yonko ho a hwe ana wenya no efiso no fan sem bia ensoma no na ba koso de ono de ompe ne ho asem woni wa any coke any fanta se me ka se coke any fanta de na Kuami Eugine any kidia what length entertainment mo nka se moniti ase na enkrofo enu na akoye se eye for eye tooth for a tooth eye ne wonka and we ko interview ni ebisa say na ne Kuami Eugine say na ekoso say oh hwehwera o we so ko na woni kidi say na ekoso say oh and then the ma Kuami Eugine tutu bi ma kidi say ko interview na say ebisa me ho asem adabe en ka me ho asem na so interview we dey omo mienu ana akopie mu ho nom ana ye bisa mo say e ka me aye say ya upcoming artists no en fa na say ya de na ekoso muntem and omo chire nsem mu te say Kuami Eugine titiri e ka say omo no omo fa na on a silver platter and then say person also be te say Kuami Eugine there and they wo so ko stars e bi ha be competitions there be and okwa ochro onyom no akoto na ya to so aba ye hu so we na we na so de abaye star ba ko so e kire ye se ye kidi so kire se anything is not built in a silver platter na akaya se omo TV so ade ye fa say nipa no so ase kidi ba TV so na nse ya na oba na obloi black shavif na nse ya na oba na obloi nti men so some smith me the one lyrics abe bloyi binti ma me ye bi na so kire mu se ebi kra na enye water rent ebusia yenkotie bra wo kire mu akwa se Ghana fo no binum ene won enye adwen e wasem a wo kan ko betimi nya asem papa e de ama upcoming artists na youth wo pese won so obejoin the Ghana music industry e ho yenkotie mu embrace ya. As we, the underground artists, is there any way we can also make it like them? I ask this because of the challenges they are facing now. But at least, what blow? Yeah, he is still there, you know. I mean, something people can do. If they want this procedure, they should just go to a reality show because that's what we did. But I think there is no formula, right? There is a formula, but there is no formula. Okay. First of all, I always tell people you need to actually identify if this is what you really were meant to do. Because some people they are just in the music because say won't see TV so maybe it's not their calling. Yeah. So if you do that, it will frustrate you and then you say, oh, I'm doing everything, I'm not blaming because you're probably not doing it right. Yeah. You need a team. Yeah. Charlie, I can't emphasize this enough how much important a team is. Because as an artist, you can't do it all on your own. Adrena was already creating. You know, Adrena chasing radio, TV. It's tough. Right, and sometimes you don't need a team. You just need to stop
because it's not your talent. That's all. So you know, sometimes abusiafo na metwa so dia eya na nipa me sha asiasa na me kan ye nipa eya na nipa nkan ne ho asema na ekamya ye said ho nto no ana se artists for ni celebrities for no ye nkan na yenke ka omo ho asema na omo ho nto mo ende rap father e din sem bia beto dwa nanso me ebusiafo ye bompa ye se na no enkoyi nika every se ensema wo kan ne se okote se ogidi brown edda baby se owa wuchirem anase ya bono ana kromfa bono kra na okowo mu dia ono obeye te se sueni na yenka ne se akromfo kobo na ende esofo be hu ye na otwamu an obi su kwa asoro no su hu ye na otwamu na so ba ko de na se ode ne ponko ne konhio na ode konhio ano ndo nya abotre na so ndo nya mu bia ono ne obeye sofo na ono be hu disciple na ono hu se ya bono no hia mu ano obetwam sana rap father chire mu nanse Ghana for ye beka ya nanse ye mu no rap father nankasa de nsem be betutu dwa se na anka ye gidi brown ene ono rap father dia na yenkofa bi dom ntema anche na ntawantawa bi esambo mutem nanso me bompa ye pa se na no enkoyi ni ka rap father obiso na wokin ebetimi ato entimi nto gidi brown enko ebetimi ato ebusia yenkotie bra na rap father chire mu se ono de okodru baabi na ogidi brown eda mojem na ohwe ne nkwankwa de obetwem it is say so utwem kwa se ogidi brown wo kwamba betwem o se utwem na so ogidi brown wo kwamba betwem eja na ma na o se iti ade obi e bo na bra na ne bra de too much so o jai ni ma bi na yankopo ama na sale free HIV we okay o se oboy okay o se oboy okay oboy okay o se me may okay who chere betom ze so o bi sa me se me koto se ogidi eda kwan ho ana se owu because my saving was akwan ne so bi da ne nyina wa mfa anye wa like wa man no anye no akaka de se bi a o menu we kura na mra bi na me ko interview or Casben abrosan ne so and o free machine ayede ede fro menka ne se step no o free so anka obehwe home na me che na se ball sa time no to say onyina owuo ene nkwankwa ntana because the sisi na ode Tvgh mu no sa me man se bi na ka Tvgh no kra go document na mu bi na so yesterday asamo ba he no when to me ankai okay ofana was nyango mechia na napoko na adusi poko a opatase nyankopo abusia ai na mutie ye no rap father wo chire mu na chire se ono de wasi na adwimpi oye ne Daudi crazy nkragum mepaja to mu krade a ensesa hye ne be hye na so oye da ya nson no eka obesesa abusia ha anene midi ebeti wona wosamasne ene Kwa University foundation ye foundation be a ode ne ehwe mobra wasam ankasa mo hu video na circulate an attention TV so ye hu se osebo ekoche shumekani bi 50 Ghana na kire se ayade kese pa amanu a otinu so tete sa kwala onya nufu no ma yasa amanu nufu wasa kane maame nufu anu maame na ahwumba kwa ma no lotimi so amade che ane eno bi ana Kwa University eye frɛ no e was 0548302985 0548302985 efisa wo kakra wa bia no ensa ebetimi de serie ahye obia no attention TV fila yakram